الريك كوبر بتاخا أشرفية حلب كردان و دچه جاليا سايشا گشتيا حكومة سوريا و هاتيا وكرن اندام انجمنا گشتيا مسده لتاخا الشيخ مقصود محمد أمين عليكو جيرو داورا قد ريا طلعت أشرفية لجمنا خوشخانه يونانية كوبر بأشرفية و دچه هاتيا وكرن لهي هر دو ريم بناوه جزيرة و هر وها شقيف و هر برب شيخ مقصود و دچن گرتینا تيگوتن کو او هر دور ری دبک وان روجان دا او جبینا وکرن حفت رين سركين تاخن شيخ مقصود اشرفيه بتاخن دنين حلبي و گريددن کو او همو شش جوتمه ده هاتبون گرتن لپشین رازیبون و هر وها گواشا خلکی تن سیر ری هاتبون وکرن ایروجی ریا طلعت اشرفيه هاتي وکرنو حتی نار ریا بازن ليرمون هروها جندول و جزيرة قرتينة دو شاندك حكومة سوريا لهردو تاخن كردان اشرفي والشيخ مقصود بون ازن اولكاريا نافخا لهردو تاخن را قاندن كو او سردان دي چارچوه جنو و بجي کرنا ريكفتنا ايكي نيسان بويا لگوري داخوياني آسايش سردان جبو شوپاندنا بجي کرنا خالين پیمانيو بحث کرنا هفکاری و هفریزی هفپاره دنافبرا آلیم پیوندی دارد. آرمان چاوه که اف یک به بالیکار جبوی آرام کرنا هرمی و بلند کرنا آستا خدمتگزاری و اولهیه جبوی خلک نافچه.